Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Ubutegetsi bwa Uganda bwitandukanije n'ubutumwa bwo ku rubuga rwa X bumaze igihe bwanikwa n'umugaba mukuru w'ingabo General Muhoozi umugaba usanzwe ari umuhungu wa Perezida Museveni. Bwavuze ko ibyo yandika bidasobanuyeho Leta ya Uganda ihagaze ku bihugu by'amahanga yandikaho. N'ubutumwa bwakije umuriro hagati ya Uganda, Kongo Kinshasa na Sudani, ibihugu byombi bisaba ko Kampala yisobanura ndetse igasaba imbabazi. Nko kuri Kongo Kinshasa, General Muhoozi yavuze ko mu kwezi kwa mbere umwaka utazahiga bukwara abacanshuro bazanwe na Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu ntasiga no kubara inkuru. Ibi byateye umwuka mubi hagati ya Uganda na Kongo Kinshasa, ndetse userukira iki gihugu Kinshasa arahamagazwa abwirwa ko Leta ya Uganda igomba gusaba imbabazi kuri aya magambo. General Muhoozi yananditse ko Perezida wa Amerika Donald Trump namara kujya ku butegetsi mu kwezi kwa mbere azatera Sudani agafata Khartoum. Ibi byatumye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Sudani yandika urwandiko rwamagana amagambo ya General Muhoozi, ndetse isaba ko yasabwa imbabazi ndetse ko Afurika yunze ubumwe ikwiye kwamagana umuhungu wa Perezida Museveni usanzwe ari umugaba w'ingabo umaze kwigira agashoza ntambara ku mbuga nkoranyambaga. Ikinyamakuru Chimp Report yanswe Minisitiri w'itumanaho muri Uganda Dr. Chris Baryo munsi usanzwe uvuga mu izina rya Leta ya Kampala yavuze ko byatangajwe na General Muhoozi bikwiye gufatwa nk'ubundi butumwa bwanditswe ku mbuga nkoranyambaga bwose, nta ukwiye kubuha agaciro kuko ari ibitekerezo bye atari ko Leta ibona itanamutumye. Bwana Baryo munsi yasabye abantu bose ndetse n'imiryango mpuzamahanga kudafata nk'iyame byandikwa na Muhoozi, bakwiye kujya batanabyitaho kuko byandika mu izina rye atabyanika mu izina rya Minisiteri y'Ingabo cyangwa se mu izina ry'igisirikare cya Uganda. Kuri we ngo nta ukwiye no gufata umwanya atekereza ku byandikwa na General Muhoozi ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ngo nta n'ukwiye kurakazwa nabyo yaba umunyarwanda mu gihugu imbere cyangwa se umunyamahanga n'ubwo yaba ari inshuti ya Uganda, ngo bikwiye gufatwa nk'uko nawe utwumva wakwandika ibintu ugakubitaho ngaho. Chris Baryo munsi yavuze ko ushaka kubitaho umwanya adakwiye kubyitirira guverinoma ya Uganda kuko ubikora atabikora yatumwe n'uwo ari we wese. General Muhoozi ariko kandi yashyize abanya-Uganda mu gihirahiro ubwo yubahukaga General umwungirije Peter Ruweru, akavuga ko ari umuntu w'igicucu udakwiye kuba mu ngabo za Uganda. Ni ubutumwa nabwo yatangaje ku rubuga X nyuma za kubusiba, ariko abanya-Uganda bavuze ko bishoboka ko mu ngabo z'igihugu umwuka utameze neza. General Peter Ruweru ukomoka mu karere ka Teso nta kiravuga ku magambo we yamuvuzweho n'umugaba mukuru w'ingabo, ndetse na Minisiteri y'Ingabo za Uganda iracyacecetse. Abasesenguzi ba politiki muri Uganda babwiye na report ko byakozwe na General Muhoozi rugaba ko bari uguteza ubwega mu ngabo, akanga aho bashobora kuba bahanganye ngo babike mu bwoba yigarurira igisirikare. General Peter Ruweru azwi nabi muri Uganda cyane cyane muri operation yakoze muri Kasese 2016 kicirwamo abantu 100 biganjemo abagore n'abana. Ibi byamukizeho icyasha muri Uganda ndetse n'umuhanga kuko batemereye gukandagira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntibizwi niba umwuka mu ngabo wabo wamaze kuba mubi, ariko bakurikiranira hafi ibera muri Uganda bavuze ko yaba ari amayeri ya Muhoozi yo kwigizayo umusirikare akagumana icyubahiro cyose mu ngabo, cyane ko umuryango we wigarurira igisirikare na politike muri icyo gihugu. Nararanganije amaso ubunyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakize amakaramu ku mapuro barandika banditswe Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yashyizeho umugaba mukuru w'ingabo mushya muri zimwe mu mpinduka zikomeye cyane kandi nyinshi akoze mu buyobozi bukuru bw'ingabo kuva intambara n'inyeshyamba za M23 yakongera kwaduka mu mpera za 2021. Leta General Banza Mirambwe Jire yagizwe umugaba mukuru w'ingabo za Kongo, umwanya yasimbuyeho General Chiwe Sonjesa Christian wari uriho kuva 2022. We yagizwe umujyanama mu bya gisirikare wa Perezida Tshisekedi. Izi mpinduka zibaye mu gihe amakuru ava ku mirwaniko zikomeje hagati ya FARDC n'Ventura muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bw'igihugu. Bivuga ko Ventura yigaruriye uduce twinshi kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Utwo duce twiyongera ku bice binini Ventura isanzwe irafashe muri teritwari za Masisi, Rucuru na Warikare. Inama yari kubera i Rwanda muri Angola ku cyumweru gishize hagati ya Perezida wa Kongo n'u Rwanda ku buhuza bwa Perezida wa Angola yari yitezwe kugera ku masezerano y'amahoro. Ku munota wa nyuma ntiyabaye kubera kutumvikana ku ngingo ijyanye n'ibiganiro hagati ya Kongo na M23. Leta General Banza Mirambwe Jire n'umusirikare mukuru wize kurwanisha imbunda za rutura mbere y'uko agirwa umugaba mukuru w'ingabo yari umukuru wungirije w'itsinda ry'abasirikare bo hafi cyane ya Perezida mu kazi ka buri munsi, wari ushinzwe za operation n'ubutasi. Abonwa nk'umwe mu bizerwa cyane ba Perezida Tshisekedi, ndetse yigeze kuba komanda wungirije w'umutwe uzwi nka Garde Républicaine w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu. Ikinyamakuru Actualité CD cyanditse inkuru kibaza niba General Banza Mirambwe Jire ari umuntu hari ukwiriye umwanya ukurikije uko ibintu byifashe mu karere k'uburasirazuba. Mu busesenguzi bwacyo cyagaragaje ko umusirikare wafatwa nka Somambike wa Perezida wa Kongo ahawe inshingano ziremereye mu bihe bigoye kuko igihugu kiri ku gitutu cyo gusabwa kuganira na Ventura. Bigaragara ko yakirujije imbaraga, bizasaba uyu mujenerali gukubita ababaza uyu mutwe nubwo biboneka ko bitoroshye kuko ari wo watumye ba Leta General Chiwewe na Major General Chiko basabirwa gusimbuzwa kandi bigakunda. Mu binyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa ari ku ijambo kuganira na Ventura nubwo batigetse bahakana ko bitashoboka. Ubu nizo nkuru ziganje. Nk'ubu ikinyamakuru Media Congo cyanditswe umunyabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wungirije ushinzwe umubano wa Afurika Morifi yatangaje ko Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya yiyemeje guhuza ubutegetsi bwa Kinshasa n'umutwe w'inyeshyamba za M23
mu kiganiro n'abanyamakuru rufi yatangaje ko nyuma yaho Uhuru Kenyatta yemeje gutegura ibiganiro bihuza M23 na Kongo, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wemeje ko bishyirwa mu maboko ya Afurika yunze ubumwe. M23 yigeze kwitabira ibiganiro bya Nairobi muri 2022 yirukanwa muri intumwa za Perezida Tshisekedi ubwo yishinjaga kubura imirwano, gusa yashubije ko ari ikinyoma. Leta ya Kongo ikomeje gusabwa ko yakomeza kuganira n'uyu mutwe kugira ngo bikemurire hamwe ibibazo byugarije umutekano mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Gusa mve muri Kongo Kinshasa mbabwiye ko ikigo cy'ubuvuzi ku rwego rwa Afurika cyavuze ko malaria ishobora kuba ariyo mpamvu ishoboka cyane yateje impfu z'abantu barenga 80 mu gihe fashyira uburengerazuba bwa Kongo Kinshasa. Abishwe niyo ndwara yadutse mu kwakira umwaka mbere itarizwi, bagiraga ibimenyetso bijya kumera nk'iby'ibicurane birimo nko guhinda umuriro, kurwara umutwe, kugira ibibazo byo guhumeka no kutagira amasaha ahagije mu mubiri. Byinshi mu bipimo byasuzumwe bigaragaza ko bari barwaye malaria iterwa n'agakoko mu bwoko bwa parasite gatwarwa n'imibu y'ingore, ndetse malaria ikaba ikunze kugaragara muri kariya karere. Ikibazo cy'imirire mibi kiri henshi cyahuye ubwo burwayi, ariko inzobere mu buvuzi zavuze ko hashobora kuba hari n'ibindi byateye iyo ndwara mu karere k'ubuzima ka Panzi mu ntara ya Kwango. Impungenge kuri iyo ndwara ziyongereye nyuma y'urupfu rw'umurwayi w'umugabo wagaragaza ibimenyetso bifitanye isano n'iby'indwara ya Ebola. Dr Ngashi Ngongo wo mu kigo cy'ubuvuzi cya Africa CDC yabwiye abanyamakuru ko ibyo byatumye babaho guhwihwisa ko hashobora kuba ari ubwandu bw'indwara iterwa na virusi yadutse mu gihe kimwe n'iriya malaria. Ibipimo byafashwe ku murwayi wapfuye byorejwe mu murwa mukuru Kinshasa wa Kongo kugira ngo bisuzumwe, ibisubizo bikaba byitezwe kuboneka mu cyumweru gitaha. Ikigo cy'ubuvuzi cya Afurika, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS n'ibindi bigo birimo kongera amaperereza kuri icyo kiza, ndetse andi masuzuma arimo gukorwa. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kenya, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika Manitwe umunyapolitiki utavuga rumwe na leta ya Kenya Madame Yitakanye yavuze ko yagambaniwe na Raila Odinga bafatanije kwiyamamaza bashaka intebe y'umukuru w'igihugu, kuko nyuma y'amatora yise atega yihuse ajya mu murongo wa Perezida William Ruto. Ikinyamakuru de Kinyanisi cyanditswe Madame Karu avuga ko Odinga ari rusarura mu nduru ngo yitwaje imyigaragambyo y'urubyiruko rw'abajenizedi yamaganaga ubutegetsi ayikoresha mu nyungu ze aho gushyigikira abakiri bato bashakaga impinduka mu gihugu. Bwana Odinga bivuga ko yisunze Perezida Ruto agamije ko ubutegetsi bumushyigikira mu gushaka intebe ya Perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Uyu mugore uri mu banyeganyeza ubutegetsi bwa William Ruto yumvikana nenga abantu bose bahoranye mu iroro ry'abatavuga n'ubutegetsi ubahawe imyanya muri guverinoma bakayemera. Ku rundi ruhande Kalonzo Musyoka yavuze ko bazakirana amaboko yombi ukuza mu rwanya ubutegetsi kwa Rigathi Gachagua hoza Vice Perezida, kandi ko guhera mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaho bahoranye bashije imyanya mu butegetsi bakayemera bazamesa kamwe bagakorana na Ruto, cyangwa se bakamureka bagakorana n'abatavuga rumwe nawe. Cyanyiri mu mwuka ushyushye w'amatora ya Perezida ategerejwe 2027.